Om Swastiastu. Singgih majeng ring para anggetim juri sani kusumayang titiang, para pamiarsa sani subagya, mangkin titiang pacang ngaturang satu sani memburde Cupa Grantang. Kecerita di desa anu ada anak pacul ngelapi anak dadua muani-muani ande kalian madan icupa pih kobane bodoh awaknya sitem basangnya beon boknya jering kulitnya selem denges secara adem tur mayu sing kodak-kodak len teken adene ane madan igrantang kobane bagus alep tur jemet megai ke umani sedek dina anu icupak ngajak igrantang lakar megai ke umani igrantang ngegenteng galep sambil ngetakang sambi akit icupak nyun kembal bak misi nasi darang nasene cukup undes sudah lepet sambal bongkot teken kacang megoreng mejalan icupak durin adene sambil nyokot kacang megoreng rata kerutuk kanti telah teka di ume igrantang nenggale icupak itep ngalih balang teken jangkrik lantas tulune disubani lebeng ngenggalang nyemak kembal mare ungkap banget kembalnya telah nasene icupak ngomong digatang nasine telah amah cice igrantang mendek sambil nyemak penampadan anggone nampadin pundukan sambil nanang basangnya seduk sudah gale igrantang ke pondok ngubah lima muara ungkap bangun asene telah pih igrantang buen megai di umane di subane sanje igrantang lakar mulih pak teken disek mereren igrantang tenggalane pejange negulang sampi lakar kaya sambil ngemanting penganggone ane mau peluh tuh ya endut kalau ditu icupak ngikedayu awakne uapa aja endut tenggalane jem tegene ngetakang sampi abang cari anak suun megai di umane teka jumane keleng igrantang nenek kalau dogen kulina megai igrantang anak melali dogen nenek memene gedak pesan teken igrantang ngomong lantas memene nah gran cupak nih pelis bawak nah cupak kamu kaya nyadan teke igrantang lakar ketitik itu mungkin memene teke lantas igrantang wih baguan memene sase nyemak kayu lakar niktik igrantang cai grantang pocol kayu buen cai uleng cerek
ganti keleh buka jani. Tusing pesan cai bisa di depan punya anak tua. Cutat deh, magandai jai. Igrantang belag begantur metakon. Meme, apa boleh tiange? Ada tiang teke, ngudiang meme bangras teken tiang. Kau jai lebih apa tahu? Magadi jai, magadi. Meme. Jani tiang lakar magadi. Yan meme subamad mapiana aja tiang. Mula meme ngajai beli cupa. Mekalah igrantang ninggal memene. Di subane igrantang megedi teke icupa tur metakon. Meme aden kolane dijuk. Adine suba ketundong meme suba megedi. Ditu icupa ngeleng. Meme adi tudung aden kolane. Iya tuh saya pele. Kola ade pele. Jani kola masih lakar magede aden kolane. Meme magedi lantas icupa ngetut perjalanan igrantang. Bahkan mana ngalih lantas megedi aja ke dadua. Itu cerita yang jani di Puri Kauripan di Desa Prabu medue oke istri sani meparab Raden Galuh. Mi ayu sing kodak-kodak jarman idane putih rambutnya panjang tarjane medon intaran kenyang nih manis sakewalu ipun kepandung oleh Imenaru. Menaru nih ento awaknya gede membulu matanya ngelek colengnya renggah kukunya dawa tendasnya lengar kelintang sungsut di Desang Prabu tur ngawen tenang pasawa maran si reje presiden ngemati yang Imenaru lan ngewali yang Raden Galuh ipun sani ke adegang agung lan kejangkut pangsareng Raden Galuh. Jadi icupak ngajak igrantang teket di Puri Kauripan matur ring ide Sang Prabu. Icupak matur batas ngemati yang Menaru abese koleng idang aloh matur lantas igrantang aksama yang atur belin titiang ratu iya ning dados titiang jaga ngaturang ayah ngeruruh Raden Galuh langsung tuh ide Sang Prabu mapai cebungkung emas mesu cemirah teken keris pejenengan Puri Kauripan donyi nayang igrantang dadi utusan mau jalan igrantang ngajak icupak menek gunung tuan jurang ngalih tongos nek Imenaru napukin gumblengan yes cara danu metakon icupak adi gadang danu apa nih adi kene pangsit bone mesaut igrantang beli nesing je danu ne sube encah ne Imenaru beli
Icupak jajah lantas menjalan doren adene buin nepukin gunung kancar gunung anakan buin metakon Icupak adik gadak gunung apa nih adik ini penget bone buin mesahut igrata beli nesing je gunung nih subuh taine i menaru beli mih Icupak ngemingkinang jejane sambil ngemekena mungkin je gedene i menaru teka di bibe gua nih megejeran gua nih Icupak sahase ngandungin adene adi gatang koyo takon mai coba mulai koyo takon ada lino oyong beli oyong beli ini sing jelino ini subuh angkiane i menaru beli ngejerang tanah muar gitu pesawat di gerantang Icupak jejak ngedor buin ngomong di gerantang beli jadi tiang lakar turun ke tengah gua nih ada pebesen tiangnya yen mau kecrot getih barak to ciri i menaru mati sakewale yen mau kecrot getih putih sinah tiang ane sangkalo beli enggalang iringan Raden Galuh kepuri Mimi maruk itu pebesen adene Icupak jajang ngotor kan dipesu enjak keprit tuun lantas di gerantang tengah guane nungut bun teke di tengah guane tepukine Raden Galuh nangis lantas keuningang Raden Galuh menek nungut tali bangun lantas i menaru woi moduso nyencoy adik bani jai celapat dini sedang melau basang kola dia seduk ceret geteh pak tulangnya mesaut lantas di gerantang cai benar kai i gerantang kai itu saya takut lantang amah kai titu lantas i gerantang ngajak i menaru mesiat i gerantang menikin i menaru lantas pacek ketendas i menaru aji keris mekecrot polone putih Igran Icu sampai dia i menaru gelor-gelor nanang sakit lantas mati di subane Raden Galuh bedur Icupak ngenggalang megatin talene lantas ngiring nang Raden Galuh kepuri Icupak matur i gerantang subuh mati ama menaru bagi pesan ide sang Prabu lan yang kepang Raden Galuh sarang Icupak ke cerita yang janji di tengah gua nih i gerantang nanang basang seduk awaknya beranti gring sing medar-medar bang kene i menaru ani berak tulang-tulang ni jemake lantas pacek kangen ambune bangun
menek. Deket masih bani berdua. Celempoh, igerantang berjalan ke puri. Kelising satu, diburi kauripan, ijupak lakarnya nang abu. Abu lampitung dine, ngupah bali-balian, ngupah wayang, drama, gong kebiar, sendra tari, arje. Sekancan kesenian Bali ini teke lantas igerantang keuningin reksa oleh Raden Galuh keaturen ring sang Prabu igerantang aneh ngemati yang imenarum beh berjani icupak nage juga nage mati ange nanging tusing banget teken igerantang pemuputne igerantang sani ke adegang agung icupak sani ke tunduk. Nah ide dari sarang sami yang irage dari jatmu di gumini irage patut melaksana ane becek irage satu nemu kerahayuan yang ten becek pari laksana nih pasti ke bayi kepanggil ale ulah ale tinemu hayu kinardi hayu pinangge begerak amah kekul bebangkong japlok buaya ngiring lestariang satu kirang langkung titiang lunas sinampura om santi 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 om. Ini boneka dewa sampun kapiar sayang pamilat.